Poštovani gledaoci Nezavisne TV mreže, srdečan pozdrav od ekipe emisije Posao na Kosovu i studija Medija centra u Čaglavici. Želim vam srećne praznike i da u ovoj godini konačno pronađete posao i obezbedite egzistenciju u svojoj porodici. Na početku da čujemo najnovije oglase za posao koje je koleginica Bojana pronašla za vas u ovim prazničnim danima. Ministarstvo pravde Vlade Kosova raspisuje konkurse za 4 pozicije. Prva pozicija je rukovodilac regionalne kancelarije Uroševac, a za ovo radno mesto potrebno je univerzitetska diploma i najmanje 4 godine radnog iskustva. Za poziciju službenika za uslovni otpust zatvorenika potrebno je univerzitetska diploma iz oblasti sociologije, pedagogije i psihologije i najmanje 2 godine radnog iskustva. Za poziciju administrativnog asistenta potrebna je srednja škola i najmanje godinu dana radnog iskustva. Za poziciju vozača potrebna je srednja škola, vozačka dozvola za kategoriju B i godinu dana radnog iskustva. Za detaljnije informacije možete kontaktirati Ministarstvo pravde, Odsek za ljudske resurse. Konkurs je otvoren do 20. januara tekuće godine. U najnovijem izveštaju o humanom razvoju Kosova, programa Ujedinjenih nacija za razvoj, kaže se da je previše muškaraca, žena i dece na Kosovu obespravljeno sporim tempom promjena, a također su i frustrirani tekućom borbom da postignu ispunjene i prosperitetne živote. Ovo se posebno odnosi na one koji su ranjivi na siromaštvo i na diskriminaciju, bilo da su starija lica, osobe sa invaliditetom ili osobe koje pripadaju manjinskim etničkim zajednicama. Iako građanin kao pojedinac mora biti u centru svakog segmenta razvoja kosovskog društva, to baš i nije tako. Jedan od očiglednih primjera ovoga što sam već navela je Nataša Virijević. Nataša sa mužem i 7 dece, od kojih je jedno teško bolesno, živi u kontejnerskom naselju Voćar u Gračanici i zaboravljena je od svih. Iako je završila srednju školu, posla nema, a njena 9-člana porodica živi od skromne socijalne pomoći i razumevanja nekih humanih pojedinaca. U teškim uslovima živi i 9-člana porodica Ničić, koji su krov nad glavom pronašli u kontejnerskom naselju Voćar u Gračanici. 2008. smo se vratili u Gračanicu. 2 godine smo stanovali privatno, pokušavali da nađemo posao, da bi ostali ovde. Ali nismo uspeli da nađemo posao. Obraćali smo se kome nismo, i srpskoj opštini i kosovskoj opštini. I po oglasima smo tražili, i privatno. Nataša i njen suprug su bez posla, a jedini prihod u porodici je socijalna pomoć od svega 20.000 dinara. Nataša je posao tražila i u srpskim i kosovskim institucijama, ali ga nije bilo. 5 godina živimo ovde u ovom kontejnerskom naselju sa 7 dece. Uslovi su veoma teški. Zimi nema struje više nego što ima. Velike su hladnoće. Dete mi je slepo i nepokretno. I pored svega raseljena lica i povratnici ne gube nadu i veruju da će jednog dana biti posla i za njih. Kada je Kosovo u pitanju, posla u javnom sektoru skoro i da nema, osim nekih deficitarnih zanimanja. Zato je rešenje u privatnom sektoru i u otvaranju malih i srednjih preduzeća. Saša Jančetović iz Lapljeg sela nije želeo da zavisi ni od koga, pa je zato odlučio da se oproba u privatnom biznisu i osnovao je štampariju. Njegova štamparija Europrint, koja se nalazi u Gračanici, nudi široki dijapazon reklamnog materijala, a svima nam je jasno da je reklama jedna od najvažnijih stavki u neprestanoj borbi svake firme za klijentima. U štampariji su umeli da prepoznaju potrebu za tim, pa da pogledamo priču. Štamparija Europrint raspolaže savremenim mašinama koje omogućavaju kvalitetno štampanje materijala u predviđenom roku. Vlasnik Saša Jančetović ovim poslom bavi se već nekoliko godina. Štamparija Europrint postoji već 8 godina. Bavimo se uslugama štampanja blokovske robe, reklama, sito štampom, offset štampom, usluge štampanja, fotokopiranja, izrade, pečata i drugih stvari što se tiče štampanja. Skoro sve, baš sve. U posao je ušao uloživši svoj trud, skromna sredstva i još skromniju aparaturu. Ubrzo posao počinje da se razvija.
Ideja da se bavim ovim poslom je potekla spontano, samim uvidom da kad sam hteo da počnem biznis, šta je najpotrebnije ovom narodu, šta nedostaje. Onda sam došao do te ideje da štamparske usluge su veoma zastupljene malo ovde. Bilo je, ali ne u dovoljnom broju, pa tako sam i počeo. Počeo sam sa vrlo malim sredstvima, sa vrlo malim kapacitetom mašina, da tako sada i malim asortimanom proizvoda i usluga kojim sam se bavio. Sada imam proširenu delatnost. Kako bi materijal bio kvalitetan i na vreme odštampan, potrebni su i radnici. Trenutno upošljavam jednog radnika, a što ne znači da neće u budućnosti da bude, što planiram da proširim u drugim mjestima, da otvorim neke kao ekspoziture ili filijale, kako već, ili predstavništva, gde ću u skorije vreme zaposliti još nekoliko radnika. Visina plata radnika u Europrintu u zavisnosti je od obima posla. Pa znate, ja kao poslodavac, kad ja mogu da kažem da nije to što je realno, kako da bude da se radnik plaća, onda mogu bi da znam njegov odgovor kad bi njega pitali. Kažem vam, današnjica je skupa, znači potrošačka korpa veoma skupa, ljudi koji žive od takvih nekih primanja, na primjer privrednika kao što sam ja, dosta teško žive, ali mi nismo u mogućnosti da nešto povećamo zato što ima manje obima posla. Kako se kreće posao, tako su i njihove plate. Saša se nada boljitku sa formiranjem novih opština na Kosovu i da će nova rukovodstva uočiti potrebu za razvijanjem i unapređivanjem malih i srednjih preduzeća. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Posao na Kosovu. Bilo da tražite ili nudite posao, posetite naš sajt www.posaonakosovu.com ili nam pišite na adresu Medija centar Čaglavica za emisiju Posao na Kosovu. Vidimo se za 7 dana na kanalima nezavisne TV mreže. Prijatno!